me. My day by Yamia no Sunday, 3 weeks. I release and your money. Papa. It is a media bank. They will send it to me back. Sompa Nkomo. Moderator, mammy. No question. Now, what to me, pa and you know who and to ma. Na chese we are semai ene ye ka se emanyi na etie no kasa emeti entino enyem no so my imagine say mint na nkran ko a ti meba na me no mie no obedi nkomo wonyum no ne ahwe bi urade pe yo anti gift ya dan watch me eye enyum bi a eye seasonal song eye enyumu a eweye mmremu eye weather nyame ede amaye ye 3 months ya okay so obedi dom nyame de 3 months sesa ne dia ene yeso ye de gidie ka kire ye hu se sa 3 months ye wo se nipa hweye bibi besi me nipa hweye e wo se nyama dane maye yes se nyame ye ma eye akwa wo David ni fie ahimfie wo dia na ye na nyankopo wonye ma just apply faith keke enyum we de ohia ne wo connect with faith e de amana and it will work for you e bi ani ni pesro enipa se wontumi nye waka maybe a wedri wapem wontumi nkọ wanim ba say dia wo bo wo ne bemu a wo nipa bi a wo ba wo ntumi stop de anyame aka fa wabrabo they will watch you sasa de ne betene table ne bedane anti David Tinas no say prepare a table or say I will prepare a table before you enye David no obi sa anu onyame no se na meto wo pono enti pono bi wo se nyame to mani pehwo kwasem yaduru na hwan party hwan engagement hwan wedding hwan wo bi ani fie na they will watch you because nyame nsa no na nyame anu onyam be reflect wo brabom you will not say it but it will reflect many parka say you nyame na aye no cranty watch me no na che say ye wiye bremu nyum papa obuja na me be ye wo ye gidi ni nko e ma no se me penasem ate eni chi no ho ye mami e check ni enye is 5 years urade e jada no fok me ka je bata pa babo so ta ne be chi no mami fo nyina ate sanka e kwenda na mi hira no baby bia me ka je no e jadi gifty what's me twato na masa me twato ne se me da wetie fo nyina ase asante mai bibi so akamu so afaka ho bibi ndi akamu nyina afaka ho me de kan wa na me catch you bibi say watch me no eba with video the video no YouTube Empress Gifty ukwa na wa subscribe wa like na wa share afei so enyum no opese wuti a ukọ boom play Spotify on sabeka oba me page Empress Gifty Facebook and na TikTok so a on sabeka enyum awie yembre mu no niam bebre enkofu dia dance just connect your faith to this song and your life will never be the same dia wapon mpayache ukukuo mu mpaye no wonyame beti benam nyuntu eso na waye we bisa dia ma moderator mami nyami shira shira thank you so much amen you ene ebusuafo na ebejaye mame kwan na ya to aso to watch me wa kire mo ba bia mo benya bio anyumu a wankasa agigu mu wa watinkase bibi ekoso o redeem enkotie akomo nyum bia kinkre biala we utumi se anyumu to a wo say papa what day in court ebusia ya batete ma fa babro no kronto fo nwuma edikai tedunum chemu aduasan 1 Corinthians chapter 15 verse 34 yebesua de afa onyonko bone ese wo brapa ane antipole na wabi kronto fo nwuma edikai etedunum yimu aduasan enai ane na yenhwe asemti e wabi ewo hunyina so enka onyame asem bie pon so no ne de no se de adio oh 1 Corinthians 15:34 15:34 I say
33 no cross mo ma wo na adam enfem free 33 mo ma wo na adam nko bone se wo brapa mo ntimo ni yie na ma anya bone efri se ebinum ni onyankopon mu nimdie bia me kan yie me hyem wani wu amen wonyanko bone o se wo brapa awie ye tetema ne ye busa se wadamfo ene hwan empanifo se kire me wadamfo na me kire wo ni suban awade pepire asai enamfo bone nti obabi na ompe ne ho asem oware wie area amkotena ye ene watu anonko amane ne nyina na wade ku nyonko bone enano na me ni lady bi di nkomo eno se na ware etoso mienu aguye na damfo ano koye ni ti ano ni di na wade mu nkomo jai ujaya mi akra mema usika ka usika ho na wodi ayadwuma na walefon sedie ene nkakfe nyam kwatre kwa ene wo kansam ene uja wade no ene wo sesa ne niema efri kumase no ko ne maame ho afa na ni so tete no a wo yes obekọ back no be ma no anye no afa na obehu se na de ababa wa ne kan nyina na ye toro uja wade ni wes kakra o kire ne bo no ono a wanfa ama no o yes obekọ back nso a be ma no so enso se wo ma no kwan me dofo ye dinamfo bebrachi me kai madam fubi me ba wale asefofro 2005 mu wa me ba wale asefofro me ko me kuro mayi madam fubi ka kire me se madam fu pa na me nnamo etimi ni ex boyfriend bia e wo oda enam na kura amatrem amanyi atetem de se de am wo mprada da wo se ko a wo ne enkoda nhwe e bia na wanya na wo de aba enam me nwankui me ne ngina na kwa sori ba ko na me de mamia me ba ya pe o se yama se ya no ka se me bushafo ano de mo fanche me ti wasa akoda ro tweba wi yaba se ya no ka kire me wa ma prada da bia no ankoda me to nyame se ni pei awie ye ni me hu se de na bra botie no se nka ye no kra mpampa se me koye sa kono ko be sa bebom ko amane shawo nyonku yi wo pa bi tumi gina ne ku anim ka che ne se men ye ne wo ene madamfo edu gina ho a meyi madamfo no ba bia ne ku nim ho one ne namfofo ko ye tu namfo ene nsam ya twi ye ne ene mreche edi ba fie bra hwe wadamfo yi onsa na wonum nsanom wadamfo bi akoto ne so frase no nsa wa shase twatoro ekire wo yire enso na wonte saa woniema nyina esei na ti wonti bi da se obi na danfo ko jamba bi se na wode ne koye sikaduro rituals na wode na kopie asoye so ekwa koku no tofia kwa wa wo ye interview bi ewa ha bra bi kokwaji sikaduro a woji kora wi a afei osachrai oso amokoye no ekire no ana edro wura ne friend say wonamfofo no hwom yi na wo no mo de wo baaye so wadamfo yi na wonyanko bone ese wo brapa wa brapa papa wo bono wa wale papa wo te hu no wonyanko obedada wa ma na gu na woni na ye pe on se monam miensa enamfofo miensa enam munyina mo nware wadwene hu se baako omumu a waye na dwen se so no nware ya o ma obi anwale bia no otumi eti sana mfufo na monam amomiensa obi anwale ene maye maami abrewa no shegelege ya nware enya bia ne edi ena monam maami te ho ate enamfo obi na wabrochire ene nani je wo ho o kan ya na osi akire na wase no dwane ye brene ko mi se champo etete ma ka sa kire emema enamfo
and I'm for friendship. So, mammy, as someone for 2 years, me and Casamiba, me it be up to me that. Na wo fie Saturday na mete abrepo fie ka me bi mu yam pie ye to get him na na danfo bi aba be frɛ no wone no koye no makohia nkrofo bi na wo nyina ekɔ efie a wo mu ko wura mu donsire ne bi edane si a pro so wona dia akora we se bai kanfo ne free ase na ade ye twa no wo hia ka apre ko wura dem na wo ma me ba ne pie was mama oba won ti an kan kire mo ka chi wonu anu was mama sama de bia wo kan enti na me kan say friendship you hu nipa no etirim ukofo obi yonko a hu papa na odu hu na mu nyina manu a ya na ehu ese se obisa ho se ne wote ne sana enipa no wote ana friendship amankofo bebre ahwe wo mu enhira amankrofo bebre baabi ese wo mu do no mo anu ho amankrofo bebre nkrofo bi anko betimi aboa wo mo ama wo mabrabo akoso no amam efise yonko betimi tutu enkrofo entem na nkrofo entem ekansem hunu awudisem ama wa hwe ye kura chese baabi a wo be fa no na ayeden entinamfo no bi ono mo a woje wo hyebre o shebre na ya wodi abewi ase Yakopon epese wodi usi ye no wodi na no ne ye na chede ene ne na ada ene ne sidi ya sebe enya no kure wodi be jiw nhira afiri nsem wodi wagire nya se owe crop masem kura cheme maame to wasem nyina wona bi so wa che no o maame no a wo no ene kwade na obi kura ka se so maame so na nyeso nku a wonyi kura wotimi kum enti ebi no de ato wo mutirim ti woni ne namfo no ne ye ka che maba ne se dodo no ya amonware ye no ebi a na firi yonku obi a woni ne tifie ebi a na firi konkonse bia ye obi adi a kire wo ebi a na won wasem bia odi adi nkomo obi so e tone wo enti abrante be ba bro no so a wo si ni personesi many genu pa o enam so yo wadamfo wo se hwem nam ne nam o what to say awade na emma so enam koda wo mo sofa kanka emma no wo mo sofa no do no asa ena mema no bi nso so a wo mo enamfo no yire no ne amani tua bi enamfo yire no ko fie na dafo no wo ko e se be no ne yire no eda enti adamfo de wo fa e se wo hwe yie papa because one hwe yie a enku a e be sell enku we betimi do mo ma e ko ma wo mo namfo Mammy be the never command and for Koda when you're 10 years. O go score so point alcohol. Mammy penny brown no memos and coffee brain. Mammy penny more at the Akoday to no so at the Akore Bemen or the Bayania the Ria Saconia is. That's the can say, ya she when you go upon one with your boy. I be yet at him. Niakasacha, my lady. Yankupon show, ewo, and no topic here for the abbey. Na Sabia Brusabia Yadon, can you bonnet? Se mabeshia wo na enye de o maame awo no nko an nka ye unua ekosem na nka me ne wa fadamfo anase me no ye yonko na mbom oyonko tibonko so oyonko pejame kosi awiem oyonko fameko ne yenkokume enti na ene ama yonko ayade bone ewuya my lady adia yapa ne se wujini pa bi di ka kokuo masam kire no hwa na ase atwede okokun ade a yapa ne se obi praise wo so ma utimu ye wo de se onu na ekun wo enemo miamia ni na ho yesi no menka yesi abije mitwa no ade nsia bi na onyame kiri de etoso nsia ne wonyonko a wo hye onipa ntem takra wo gem oka akoka wa create petrol anoma kokone no create petrol ni magese ene emefe se wom ka akoba ni de bede kai na my lady sa subano so no metim se eye bayi ankasa because you obi mu ho a de bia no de opene se obehye ni pantem takra wo gem abrampa hweyi na wama bodu asu ni betwa ni spada bodu betwa wani subia my lady ntine ye tu ni pafo obi ahwe ase na danfo ntia obi kura kɔ ne early grave obi awu enam na danfo ensa so
na branch bi so na madamfo you very very careful because you are damfo bi o ho a na ni brew obekama to fam afade kura wo no ye besre ye me ani na ho na sabi nye nipa bia ne no mo fadamfo ye obi o kura mpa kakra wo nsem ka wo ye ne yie na mo modwene se wanya pii enti ene adamfo nya de bone na mo hwe yie wa adamfo bone ho adamfo bi mo ahwease obemu atofam adamfo be mu adwuma gu asɛ wo nema my lady nyame hyira wo ɛwɔ ni da hɔ nsɛm a wo de ma ya wi ya me na ni na hɔ na aye hu sei Paulina etete ma ni akasa kyerɛ me ma nyonko ne hwan my lady Awurade Nyankopɔn hyira wo ne da yi so asɛm a wo de aba yi nyina ya dwendwen ho ye hawo ni amane hunu ne bra ye bere nyina afiri ye na fofo ye hawo ni amane ye nyina me sense su biem ɛyɛ nkomo bia ye ne ye na fofo di ye bia ye bie ye humu ema nipa bi ma ne nya akwan ebowura ye mu na obi so mfa damfo kwa ansa na abefa obi yonko no na wode ye wahu wone ho ebia waye niema bi a kyerɛ wo na bia ye wo fɛ na wo de pɛ na sem na watwe na bata wo ho wo wadwene mu de ofi sɛ wo bɛyɛ ne papa bato no na dwene so ode ba no e different enu nti na Corinthians na emu yate ase sɛ mumma won na adamu mumma won na adan sɛ ma ne kwan na waba wo nkyɛn na nkomobɔne ɛsɛ obrapa yade na be ma nyonko bi di obi akɔ baabi wanum asam ne nkomo bi a woni ni bedi na wo begina so de akɔyɛ wo bɔne obi sabi wo hia mu pa ne nyonko bi atukwa akɔ abrokyire me ne wo kasai adamfo no akwa me yabɔ na adamfo no aba Ghana ha ɔno te abrokyire hɔ ɔno ebe fa no hwɛ de adamfo ayɛ obi ni kunu te sabe mprɛdu asa wo se onyaba etini nyonko enkogya ne baabi ɔde ne kɔyɛ wakoku no oyonku obi enti Bible na emiati asese mo ma wona ada yen na nkomobɔne no ebesɛ obrapa yen ya brabo pa ye den ye womu empani focus em bi se wosne wonyonko a wotaawo eti mumi ehwe yie wo ya yonko fam brane o hawo ne amane ya namu nyina ye ya yonko fa my lady ebre bi atwa mu na me start madwuma kakra we dia emi ankasa masam meka na me ne akwara bi ye adwuma na no brane ho asa na me pɛ na asam se o sadia me ye adwuma ni nyina nka me kyire ni mu se we my lady me call baby kakra me tu kwan e na me de machi gya no me ba ya machi pasa na me so kra de wantini anka kyire me asama me kan sister bi ye social programs ni bi oni masama me kan ba me pese me bo ni din na me ba ye na afa machi aya basa adwuma kra ye ya contract ne kra de afri me nsam me ko bi se asi ni pass masi wo de wakwaduro bi malam bi ho ewo nsan ho baabi na yesi ya frɛ me na me si no mbo me di am frɛ me bae gar me ho na gar ne frɛ me sɛ anti Paulina wodi akasa de sen na me nim de ba amadwene mu a me bo din bia sɛ no opɛ me de me akɔ baabi sɛ ye nya adwuma ne mfiri me nsam tika beba na ya dia manka pasa na me si wotime de me kɔ baabi ɔsen an wɔno aso akire ɔno asa bɛbɔ mama ni o na ye sɛ ni pa ne frɛ me kra na me si ye mo frɛ me kra me bae wose da bi ye frɛ wa na ma na msi yo Nyankopɔn nim sɛ me bɔne ni mitiri nye o bɔne my lady na anhyiran kasafo Awurade sɛ wɔno atu na num tuo ma pam no ma anya ne hwe ɔno ane kɔye sɛ nyame ani me ho afofi a sabi akwada woni ne ye adwuma ka wo firi wo pem sɛ wo kyerɛ na adwuma ne yi a enkan sa hwe o ba ya damfo bɔne nti ye besere ai ye ma ye ni na ho san kwan ne so ma bebre a wade agu ma bebre abobobodam abamu a wasi so Nyankopɔn aye wadom kakra ba wo nsam na wadamfo bi atufo sɛ ye nkɔ na kɔfrɛm die na wunya ye ena adwuma na gu sabe wo babodam nipa miensa mutimi kɔ baabi sɛ mo kɔgye aduro woni bɛba so na woni yede wo kɔgye sɛ de na my lady wo yede wo kan kɔs enyo obi ana ne kra den ti mesre adamfo na watu no yonko na watu no hwɛ yie me kra de me sin kebe ye kra ko mo obi amfa damfo na nka wadwene ho na nka woto wo baabi enti enne ye futu sɛm ne ye disuade ye tete ma ye kasa kyerɛ mema madawroma hwɛ wo yonko yie na wo yonko obi bɛ mo ahwe ase my lady me da ase difo tete ma my lady ni akasa kyerɛ mema na wo de wadawroma me de ayase mi esi wo so na me na no paya me WhatsApp no akronfo ne amanfo atemi so atua o ma je ofu omu ahagme WhatsApp o ma haki enti misre o atifo madawroma
me mfrɛ wo sɛ fa sika bia send me sɛ da man for 15 million 20 million pacho wa brochi pacho me nsiri sika to bia te se wo the number from wa dawroma mo bia emfi wa dawroma me da asema ni maladi adamfo me so me da wase sɛ wo this topic ya ba eye kama e ma odi for pokobna na hwan ni adamfo na hwan kura ni ebie fon liar see ye many people 1,000 enfra obetimi akasa me dem yadafo bone ebi ntimi nsi obi a obeka so ye papa na so twedie mpo nyankopɔ basa yadom ene be hunu ni patrim ene na atwene anyema bi akoso ewo wo ni wadamfo ntem na kan hyada nya adamfo eye between within 3 days 2 days na de hu no hia ne ka mu na odi nkomo bi no fa wadamfo and now call your phone so come and then be our boyfriend be jawo, or you be jawo, and now could be jawo, and now feel to be 2 4. When you be anyone who did him. And then the nipa so be cancel so no, or be candy, subbing previous submission what are the quay, a bit from pepe. And he said, yeah, Mimia Manu Canim Lady Cano, Sankabeya, Adam for some young trust on me no ya, Johnny. Sadam for sending just what a year. Nanso no enye sebia kofa adamfo kwaka woni masem okwaka wa adwene okwaka wa brabo wa dwuma ene wa wale sem de akere wadamfo da bi adamfo betimi afa fabi na mom kwaka wa adwene ne o personal onkommo bi mfa nkere no anya sa bedum le bi no sadamfo na be yi woto ama woto so woni maguase etu wadamfo na ne nam no obetimi afa adamfo be so bua adamfo boni na so betimi atwa ne ho abeka cho se bia wo kono so enye emfa ho amana atwitwa ajewo na emom enka wo security nsam no enka nkyere wafa no emma ne mfa kosie de bedroom lebi no akoyie pie amana mmoa asɛ wabrabo maledi wadawroma medase papa ye de asi etete ma hwe wadamfo yie no begu ani mu ase wade a wote ho a wode wo se enye no adamfo no a wo kansam no nyaaya ko pepa entimuani na ho tipa tomato mix ye kodi ne adidi yie eyento se ko ye oba meslew ye kodi vitamins A D E and K na wom o se no artificial colors 0203 400 EP original brand ye aba plain pepa chow Emma etimito your vest ka hwen de shemu boxer shorts 3 in 1 ne kwasem and afa ye wo enkodan so de Emma ne mema ye white ye ash boxer shorts yellow bibia obiato ni nyina bi wo ho na efe kwa ye wholesale and retail kotumito kotumito inside Posa Travel and Tour building num keo adeshimai Ellis Plaza, Yaniketia Dubai. Dear Michelle Cronom, Eben Dukes. EP original brand 3510 T-shirt, papa. Go fine. No madre ne wow. Ube grow fine. Na wajina onaso amoya de set me akọ. Yedi eni ankase ekoko. Woni padua ne ma wunya. Na ya sone so na aboa ma no ya. Odofo okope bi nanom. Waya de awie na ho towo. Na wo be hye. Braye mu ha. Na wajina onaso. Le tuya de na se. Ne kwasem. Eye grow fine. Eye grow fine. Kope bi nanom. Ba wa wona pese osi aboti. Eye grow fine. Sorry de no ma. Eye grow fine. Ye to no bia. Ubenya bia to. Na digital Herbal Center. Onso benya bi 0244 596 532. Express Group. Me kwa brochire ne ye. Canada, UK, me kusua de. New Zealand, ko degree. Wo ye nurse ni doctor. Scholarship. Wo ye school ni. Me pa cho besere me enko. Sika kakra be ne yaje wo. 0249 na ebebo ye pa. Abrochire oho tese. Dawood. Doctor me penase. Ejeso krapa. Wa bin diabetes. Enfa yale enfansie no. Se de sitie bia fa kono. Eno de obagine. Wo se fa 360. Afa wantement no. Fa massage opo no opo nyina so. Ya wo jeso krapa ya. 0241 244 Dr. Dawood. Golden Dior Feminine Abamodi for Pokobra. Me say December. Me chebi Abi gumi ho. Ya hu ye hwa. Na be boa mo wase ye kama wa aloe jasmine. Me say kosiesi mint, lavender, strawberry. Me pa chewo.
baako ne dodo no 0544 198 043 ajetum say ye Faith Homeopathic Clinic open no papa for good Elizabeth mami wabi o oni papa Faith mama Faith wo se mu a ye otu asie bobo mani onyame ama wo tumi nti se wa ayemu no ni fra awo mu eni ma koyi no abrabo no ne kwasem ye wo ahene makokoben enkraso tu ma je so American House ye dwada djuma fi dwada ko pememene da 0244583859 mama Faith 9 onyame soma for yawo difu wono da asumdwe ntonto som no ano wo so oba be ye empaibo kese na council nyame be fa ne so ama wade adwerega akwantusem sikasem every 5th October obere bondage walk from culture center 3rd copy 8 October Kumache culture center obere counseling edu wa fa ho shem kanjen numusuo eye kanjen akalan drink water blood circulation nyina ko pe binimo office magnesium, potassium, iron, kanjin, akalan drink water. Kopen super pandom. Yesi ntine moja ni mo nye kama. Brahma UGC, Old Tafuni Road, about Route Nkwanta, 0241 449 191. A bishop. A pempena die. Eye gold and a silver. One so for Mr. Forces come here biato. Uko Tony Mafon. Debi ko abisho. Na the two so na the show mo. Yes. Adishia market kama. Uko Katie Dubai so gate 11. Nana Santoa Baba Santoa. Ono so obemani papa 0598585219. Grace Gift Herbal Clinic and Grace Gift oba ye no. Watete a doctor for papa ya dia won say asosi ne kwasem de prosi emfa ho achacha school ba no eni fraya eni fo ya de bia ya de bia o de ko ho no mo a na de ama won ma gidin be ma taduafo wo ba yo no so mu ebie kostimino kama school junction of Barkasi Road Achimota New Petroleum Banglo 0543 320 030 Boris B Penam Papa we ne di ye organic ye BBC chicken akokode e de ne de obenya bia to bi e to supermarket ho ene ye ko ho na ko aso BBC chicken 0544444453 AY Ahmed Apple World I think we iPhone me say you can me ho dwidwumi oba 15 Pro Max papa wate na woni menya UKU Samsung glass Infinix glass batteries no ba iPhone no so charges na obenya papa ya touch my tailor lane uni how touch my Kumasi station chi ne kwasem ko do my phone animu se 0549 020 Piwak 3P garlic mixture toa ehwa epai tini ya kokko esia mroso anu na yo titriti nyama so fry kutu sana usugar level no osra eso ya de no ne sisio 0248928824 3P garlic mixture sima enum enfa calls yetete ma 0551 931 0548 931 yetete ma ene onyonko wone hwan onyonko bone wo se obrapa obegu awade obese wadwuma obetu afutu bone be wiase no obeje no wiase twe hu firi ne ho ententam kra enhwechi na umonse wankasa wa free papa 0548 931 05519319. Hello. 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 Pacho di yetio. Awa pa me tia we we. Pacho from Evans. Awa pa asim we di ya tabia me pese me tia na eche. E ma we me emotional pi. Enam de adamfo bi ga me bre atwemu binti. Ami sira na topic we. Ama koso asiri ni anom ayonkogro ana ma abo akoto enyetire. Ti ebeya nkem fa adamfo mpo. Pa wabusua o ma me o papa o ma wunianom e wadamfo. Nanka fa de aka manya nkopon. Na bebo anya sa ayonkobone ese obrapa. Nyame sira o wa. Hello. Hello. Koi. Hello.
Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. A woman can, and a woman is a Maybe I say. If I saw Adam 4 days, I was in a way, and I was to fire, she only one now phone. And Renisha, your cafe, a client me coming. Yes, I'm again. Yadasi, and Fabaco pen to us. Hello. 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 Good afternoon, good morning. Afternoon, Pachodin, you. Yes, I'm a champion one, but I switch as well. You a champion, mind you. So I show, and I'm just not a canoe. If you are on the Mokapuna, then yes, say, what I'm from, and then you are down for the share 8 hours. If you are near some young Casayaka, I try now before no. If the name of a reacting, you only say, I send you on the mark, I was a show who will die. Taking your friends and be secreting, and yet I go on my one other weapon about and after I'm on my usual town, but I say. Yes, yeah, that's infancy. Give us. Simedu. Yo, yemayeti efonyina aha emamo akwaba edeba givers Herbal Center said ye dani da ye fabre ni ejibre se ya ni echechew enu papa givers for sabre yakwakofa ede aba edwaman so Herbal shop baby ye tun bibidro givers Herbal Center enunum ena sabre yakwakofa ede aba enyena ewo ho ubenya drei dodo na nkasa ato adanse nso kwa na ekoso ede efa ho yenunum ni nyina efficacy of the drug enru na ho no ewo sho enti wononom de koni padua no ma nyade a wo yade no ekwa akososo ano ede amaw ekwa kutu yade na se deku de free ni padua no matumi aboa amawapom de na konkan SCP esita ede amaw dikan efa telephone number me de eba betuja doctor wapom de nti no ho abribia obefre na no pa wie nwumre obeje wo feso na mu bia ode beboa wo efeso number no eye 0543 222 470 0543 222 470 0543 222 470. Yeah, what give us? Yeah, GC capsules and in a mixture. Give us GC capsules and in a mixture. Yeah, no edibum. Me can say ya what to give us GC capsules na no asaso ato give us GC mixture no ede account no nimi no na wo benom ede abom na eba infections a eye adane chronic crankro wetu ase wano no munro bebre infections no intumi enko eba enemu nsayade a edoso emrenti yentumi muboni nyina eso na wo de mu bia tete wo eye give us GC capsules na ne mixture na wo bebu awura Herbal shop bia chemical shop bia baby eye to bibidro wuto edro no na wo hwe ho a ahyenso de eda edro ne ho ya dro nipa eda ho a wo hwe mu a wo hu se entintini ewo mu emoja edi ne mu afrisane eno ene da give us ye GC capsules ne mixture edro we eye antiviral drug me kan say ya virus mo bi na akofa infections ede abo awura ni padua ni mu a wono madre ya etumi eyi edi free ho antibacterial drugs say bacteria mwawa na akofa infections bi ti se gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis fungal mwawa na akofa candidiasis ede aboere ni padua ni mu a eye give us GC capsules na ne mixture eno ba be ma wo behia anonom de akoni padua ni mu ebedi wakagina mu etumi eyi infections no ede free ho ne ye hwe complications ahodo ekofa ede beni peduanim abra wanya infections no one treaty ama no anko infections bebre wo ho a ya na signs and symptoms no broni ebe friend asymptomatic ye kan say ya unhyeda enhu signs and symptoms no enedi ewo ni peduanim ema wo hu enso wotsena hodin ma ne ehyehyɛ wo ho mo wo ehyehyɛ wo ho a na akwakofa complications ahodo ede abrew enne ema hodo bebre infertility ya wo no eho ayedin ye pa ebia na ye infections bi a wo hwɛ ne
nhwehan na akwakofa sa hawo no ede abrɛw wo be wo akoda no wantwiti ama na nko wo be fafuru wo be wo akoda na akwakofa hawo bebre ede ababija akoda no so eye wo pelvic na eye wo ya arthritis bebre honam tutuo honam eye wo ya wo nkasɛ mu a eye wo ya ne nyina no eye infections a yetena se ehwe ne nhwehan eno enetumi ekokofa sa hawo ede eba broni be frɛ bibi PID pelvic inflammatory disease you can say infections no etumi affect wo fallopian tubes ano no etumi ye dendenden ti wo na odofo ebehye nso e wose ekọ entumi nkọ na asan so aba ebetumi affect wo cervix no wo uterus no na eye givers ye GC capsules na ne mixture edro we infections edro tatahwe ye comfort de ama obabia ye comfort ede ama be mebia so ono no mfanko ni peduanim ti oba ensuo etagu nsuo egu no any whitish color yellowish color grayish color ni nyina givers ye GC capsules ne mixture na wo benum a ebetumi sa discharges ni nyina di efri ho wa himfie ho no nsu egu nkaboni ne ediache rashes na ababe ugu ho ya na kese baya na bai abra wo benum givers ye GC capsules ne mixture de bekoni pedue no wo beka ne mienu anom de akoni pedue no mu no discharges ni nyina ebeyi efri ho ho keka wo ni nyina no Nina ebeyi efri ho rashes ahodo ewo ho nyina no so ebeyi edi efri ho na ya kese no so etumi esisi ho ame ho ayekuma oba bi wo ho a chesane menses no wenye atwam so ho a ne wo humoja eni ekakra givers GC capsules na ne mecha oba no bi na entumi emwa emfa ne se normal how be infections bi na aboawura ni padue ni ma ama wo humoja eni ekakra o abdomen eta ye wo ya o pelvic eta ye wo ya unya menses pains ya nko a na wo fm givers ye GC capsules na ne mecha abra wo be no nom de be ko ni padue ni ne betuma aboa na infections bia namusa ya de bia any other related infections me can say ya de enye namusa ya de na ede by BT say UTI broni be friend no urinary tract infection junso mu ya de bia etete wo de givers ye GC capsules na ne mixture na wo behia anonom de akoni pedue metumi aboa yisa namusa ya de free na kofa complications ahodo bebre amfa ama meto so sa so na wo ye bema na wo hu water discharge bi nefri ubema mu bansansa bi na babe ugu tedua ho utedua no fon na fon ya na ketua givers ye GC capsules ne mixture media bema no bi na ye bacteria mo na akofa infections ne dia ba entumi enyi emfan free ho na bacteria mo we betumi aboura wo prostate gland na akofa prostatitis na ede ababeto so abra wo babe no givers ye GC capsules ne mixture no babe boa uyi wo no dofo munka mum na monom wonko amenom wokoto aduro na no atobi de ama oba no sanse eba infections a ye nipa mienu ene wo se treaty yade no de free ho Herbal shop baby a yeton bibiduro givers GC capsules and givers GC mixture ubenya aduro dodo na kasa aton na wo free 0543 222 470 0543 222-470 to givers GC capsules na mixture no to givers herbal mixture so ede aka ho etu achidi ya dia se tipaye na ababeto so honam na twetwen waposo na nte kakra bi pe ni wani subiri wakomei ebo se kinkinkim wanum nyina ato givers herbal mixture ebo ade no bra hahama no sini yakeka bom ede aye edrowe nim tree wom lemon wom no bia so ni mufaso a yenya ede free lemon mu anase nim tree mu eboa ebisi support immune system kwamwa no ema ne tumi nya ho de ntinya de ya de bia betumi aboawura ni pedwenim na givers herbal mixture wo benonom de bia ye wa ho de nsanse ye de adrowe aye dra ye nom na nopa ewia enwumre etu achidi ya de ase no na etu typhoid fever ya de ase edi free ni pedwem na sanso boa ebisi support immune system kwamwa no ama tumi enya ahodene givers herbal mixture esa so benefit why kese bibra bro so cholesterol bad cholesterol we ni pedue ni abra we di givers herbal mixture be wadru na ne sade boni bia di free ni pedue ni tumi boa mamoja edu mo efrisane ti herbal shop bia chemical shop bia bia ye to bibidru givers herbal mixture and givers GC capsule
capsules ne give us GC mixture enri enye na ewo ho ubenya dodo na kasa ato 0543 222 470 0543 222 470 nyame adoma mbesa ati nkan yara se givers birthday wa yentin fro na ye maami case no yentoa so na enkoyenim Mona Lisa eduako dankwa udina woda esre onyame enshiwa ede mano kwan sonko so be na free adumu akọ adumu but omunye ya maami video ni ready na ya maami odi ni case ba munye video that and ready birthday na no ano family we ya kobi nsu dina woda ne sre onyame hira de mano se onyamenya na dowe minu ya medina chi kwame ono so na daso na enra na ne be di ni birthday no owura kwabra frempon aha ne huni mu no ono so nyenyenyenyenye eno ono so ti UK ho a ene wanya mfinhia adunum 50 years ono medina chire pe na nuanom no bia wode wona ne ka me body pe ni ai tie na wodi na wode kwame esire nhira ene nkwatenten de ma woyere na ya ene wo mma Georgette ene Joel ene abusua ni nyina wunuanom o mo se ye wehyew ye ma awodapa ena Otnel Frimpong Uto ensu di na woda Otnel Otu wana ewehye no Shadrack ba aha nti Otu abusua num Otnel Frimpong Otu ne ho fe ewabusuanum wanya sai wan ya yo yesro nyame shade ma ati Otnel obia pewasem ma me no papa bia do papa yo ebusuya na kire se enho asem aranya me fa kwa esu me maame lady councillor Efe Amano the Queen Elena the First. Mami baby I will be a mi chiao. Ma feel papa. Na watch be si meba be pel. Ma feel ma ba be hese de onhusu tie ne papa ya nchira ne. E ma no nyina Lady Reverend mu nyina so ye chia wonum. Na ye kasi ye dida ti ye befre na ya hwede be. Case number 1. Hana nyameche wo frafrancho. Now ye complainants. Kuradri Alex Apieje wonu so free impobi. Court. Order in court. Moba kai ye kakra ni video no. Are you ready? Maami ano heye no. Aha. Beg bush. No so aba. Oh. Mo kai kesi. Ai ye maami obebo okura dru na nyame ayadom Apieje nso aba enti Apieje nso edene di aba ti e ba betie Apieje nso anum asem na ate atomu a voice no kra yente no me go computer so ededi mra wai na se de ete ho an 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gi 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Hey, middle.
na then na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre akos senior mensane me na mu twetwe me no emu aye titiriti mentumi pon sori wo na enwanwa enwa me fidom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echi natural garlic papa bi ene e dia ye aha na mo na madam Fukofimpo ka kire me se he work natural hair for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo tu oguso no enya semgetoa 3p garlic mixture wo kotojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebejane se hu edroi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkoda wo nyanya mfie dumienu FDA agi adwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work e 02489288824 and 0201000. This is my secret. Give us P capsules. Pema wa wondin confirm na want to me bread my din one pem. Give us P capsules. Obedu ase mama. Ono enemy lawyer. Enti lawyer no na she obotom. We never waka wo. Efeni give us co capsules. Say yes yare na wo so ko di di wo ni pedwam wani na wo posa amamman enti ma wunja wo nan yi. Unum give us co capsules. So go ye free. Lawyer, give us co capsules. And give us P capsules. Hey, and give us free. Capsules. Remember what if you do what you do na efa. Give us co capsules. A painful about one more menu for an kwada when if you do me nunca. Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ya brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Herbal ne Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum yay sof mame enade me sumenya bi iPhone 34 kwa Johnson we de wayade hey sof mame iPhone 34 pa na otowen e kwa ho ya so me enhwe iPhone na sonjo abegusui kwa Johnson no wen sof mame premier ni pa no de na kwa beda ma chenchina no ende me ni bewu so pe iPhone papa eye AY Ahmed Apple World so pe bako ana ope dodo atu aton a free 6x ekopim 15 Pro Max ubenya a free 64GB de kopim 256GB oton iPhone batteries screen back glass airpod chargers iPhone huniema bia borua AY Ahmed Apple World oton Samsung phones Tecno Infinix and accessories nyina about the yam phones nso a borua hokoje baako anakoto bi koton omo trained engineers a omo ye repairs ewo ho hwehwe AY Ahmed Apple World ewo Techiman Kumasi station achi ho Taylor Lane ekwan ye Saneko market ho no omo ni STC bus stop no ene di animhwe omo ben GPRTU opeka ties ene rims nso a oton ni nyina bi frɛ 0549 020 032 ebusuafo enei se wo pe iPhone papa dia eye AY Ahmed Apple World wonko a ena obenya papa adi oish honey and never surprise Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules who's a dawo complain with sisini kokua epe ajiwakade no hu dwakase pa ne nkodi brew eyema mani mema eyekoko ni sisi yare drokese pa
Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Edusa Herbal mixture. Any Edusa Herbal capsules. Emma meme jina brand. Na me. Na Edusa ya wasese me bra mo ye. Sudi, maybe come on mama adwamo. What dance ye aye chima. It's a living testimony. Kone kwa Judi. Yeah, damn sorry. Obie timinumbi. I just appeal for. Kona woman kwadano for. Any the onye fie dumi. FDA aji edwadi nkratoi atum. Hello, Yana for. Ella wane kase. Fifro bese ne kase. Duma chede. Na nyi so nse yare hyiren. Yare hyiren ampa. Nti be se wa o so odi hie bi so ye de. O hyiren. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no betimi ayo. Dear talent na ho. Say ye nyum to. Got me down to yes my body. Oh baby girl. And you first say, Sashi should be up in the middle of the ground. That didn't so far. And I said, it's them so piano. Then person can say, brother, pick your form. I was Sompa radio. And I said, Sompa TV. Now, name baby, first prize will win a brand new car. Second prize, you then fly away, Accra, Dubai. Third prize, 10,000 Ghana cedis. Old currency, 100 million. Oh my God! Pacho, o sponsor program Ibia, and as a partner program Ibia, SL Fenambe 024 921 6952. Hello, me dey grow fine. Wanu muatu, buntu minidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura woni pedua nimu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua nimu sa. Na enua na ni pedua no ede eko atia yade no nti. Ema wanu mutu, enu nti. Na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emeni pedua no nuani nuro. Ma wotumi didi grow fine herbal sonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibidru se wo pene dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada nofo ne nkwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkrato yi atum. Let's choice your favorite. See what they brought to our local market. Mama's Choice Macro. But the bon coin they be now just the divvy no one propose amamia. Nebekesha. For my dear mamma. Hey, yamma. Oh my God, I love this. Mama's Choice Macro. I'm not queen why you show my son's wire there. It's a make a true. Ah, now they're quiet. Mama's Choice, your favorite. Never. The Akabian Yamapa, what do you do? Enemy, Mama's Choice, Nam Papa, Ubedisa. Mama's Choice, your favorite. FDA aji edwadi nkratwe atumu. Abusiafo, emamwatena seba ene special edition so. Eya mansan delay ni. Yeka obi a waje ni din krom ha. UK, USA, ena Canada fo nyina so asa gina tomprekopa. Eya me guesti. Ewiase afana nyina ono ena ne exchange rate eya unbeatable. Na ne bibia so ye hwim. Sima kuma bi na wonsa kan bibia aba account mu direct na sanso akomo mu wallet mu straight. Seba animonyam mu eba ayemuyemu a me guesti na number 1. Esanse ne policy bakopa ye zero transfer fees on all international transactions. Osanso ye nepatichiwa Bank of Ghana agina tomprekope. Obi bisa se why ena obefia bon nsamrani. The one, the only Lemfi. Cheodofo our UK, US, and Canada. Non download the Lemfi app no Play Store and App Store.
Efira, my wife knew. Menene na baba trefia. Ekia, me fira knew. O wife no ho afepa. Me da se. Na won maduane ye de. Ne nsa no bo. She, Efira, me nsa no bo papa. Ene obetumi atrefia. Efiafo manya tipa tomato mix. E di yestu e bon kwan a. Jai. Hey, Efira, se wo krom. Unim tipa tomato mix. Bidi bia ba ware ase wan. Me popo bia mo di bi. Se tipa tomato mix. Se de e ma aduane e special nti. Me namfo marima ade da won yirenom da se won fa bi nya aduane. Nyasem kitro. Oba de tipa tomato mix e ye aduane na wa hoho kura bedi bia. Eti wanim tipa tomato mix. Se aduane pa enya pomudin hu hia wo de a. Ene hwe se wuri bi be ye aduane. Ene esa. Ebo no so da fam. Ebuga na dwaso. Upedodo afre 0203 403 400. Tipa tomato mix. Taste happiness. FDA aji ejwede nkrato ya tum. Usisi na ya wuya anasa ukotodwe ana waya dwumaden ma emu etutuo okunwachi ana ya wuya ana wudi achina wunya no aduro uti tubi paiwa ma woya wo hwenye yi adwuma edi brafo ama waposo ene udompemu nyina ya wuya se New East Chinese Hospital ho idie dompemu yade ebekokora emma biem waboboro ama udompemu abupen anase ukasa ema bupen oba New East Chinese Hospital a yede heat light ene agoponcha ene sadompemu yade nyina ya Fidia, yadi wura dompemu eyi yade bia hinta wo dompemu yaji sika kakra bi any side effect biala ma wonya ha na bra New East Chinese Hospital ye wo Kumasi Stadium Sobolo ya ben odefo asale pe betu afre ya wa hman so 0558799990 anase 0558799991 New East Chinese Hospital dompemu yade ebe kokora emma biem. Abusuafo amma kwa ba bije abrante no se mon katana ni mana monya ne sama ne bra no okay hana emsa wo de wasem bia bedan be na kakrani se be ma wona na wo enkola hwe ye pese obo ne tofa bi ade wo hwe oni dan wo hwe wadawro no manis we de wie mu nya bone mai me de ma se ma tu mo ni sai me ba ma wono me ne Alessa Pioje ne wa akra no na won fi no ma me de koto na busuanim ne ma me se wanna bana ne bana kasa ono so ma busuafo ani ma busuafo nso hu no se nipa we na eba no one na wo te busuanim no na ba to afenso no akra ne ba me nchen no na me hwa akra ne kama na mso ko akra ne ko na ho no no me hwa ni ma bia na ekoso na ne twa sakra ne man ba me nchen na na me ba ma ntimi anka nsem ni nyina san se eye mi mfumu na me de ba hanom enti nsem ni bi ni sei aja nsem ni bi ni sei ba ku de di kan me wo ye no kwa hwe mi nsen ni mu na afa de tosu mienu akra na awo no nso wan cheska no hospital bay na afa nso kwa sorry abusuafo ama ono mu nso ama na yesa ni nyina mu no eno ho jawo entam de ba hanom enne na mabusa nso mu ni mu no to ne twa se woba na bai ma wo ne nyem wan hwe wa wo wa me you hospital wo kwa asole wa ma na atumi de uba ne koma ne ma mama cho me na de entam de koma ne se na me sua adwuma no di hu me enza me pesa me sua adwuma na me koso e wa brabom enu ntam akram de ne koye no na akra no so me de ne ko no na nya se no afenefa na nya se bi akra no afenefa na de koma wase ba ho no anya se but ba mi nchen no na me bo 2 years enche na ba me okodi mfie sen wo wase ho enfie ne de me ka se oba ho no anya mfie sen oba mo no anya mfie wo twe okotre no 1.5 years to wase so but oba ho no anya 8 years but yo mat apieje oba show iso e Bible Quran e be focus ya snap anybody ade na ape Bible Kaseguma iko Bible aso otirimu yo de no kwa ya so de me call Assemblies of God yo gagaye okum chola it's a miracle mo peda kosore bodi ya me Alex Apieje kra me Bible sasa mo ameken minitro no krenko nyame Apieje baba okra du miensa o se ni nsem wa hwe no
na wo mu anko yi na hospital asole nso wanko ade na we sa mami me share no na me nso me sua adwuma de e na me de ba adwuma no mi na akwesi sikasema me de ko adwuma na wo fom timi ni insu rabi no twa insu wo sa franch wo na me ne ye adwuma na me di hu no enti me ba ze me pesika de akwa ye madwuma na me di shia na nyinse ne bae obi a wo be pesika no so akwa ye adwuma no so de ma ha mu wa ne de esen ho ne de enka hyem mu di benum mo di amo ena me di shia no ena nyinse ne bae no eye mfiti ase ne de me ka se me nye na enya mia e de ti na yesa ba me di ntia me yesa no na ase me hu ne nche na no de nyinse ne de fa de eche na nche wani no ene de enu ntina me ene tu no na nche satan we de be say me ni shia be Empress ape Empress anu no pepe ya no mu emwa de ko mu me ni shia be Empress ape to ka sa onyem no na ante ase na me nte ase but obi be sie aso di nachi ebe ko baabi no ebeko baby no yebeka se okopɛ de o ebe busa me se me kopɛ de o nti ma antwini twan na me ye de beji me mfum so tum ɛna nyinse no o a minya kakla na me de amane no eti so ka se ma hwɛ ni nyinse ni mu a oboa ukoyi no hospital de ma me ne de no kura mi ntwantro nyame enyem na me yi no ade nti na enya na akoyi no efi se me sa abre no na on tim meme na de ne de sika de agere obi be na sa abre nso na mi adwuma sem no na mi sua adwuma nti na mi sika me no de ja kan wo sua adwuma na akobu atopa mpresa nti na sika sem no na eho odin kakla nti no hospital yi mu de enyem na mi yi no ba so waka so wanyim no enyem na me hwe no de oboa because of say na sika na enkote se enkohyew ba de kakla mi nya bia na me de ye de me de mama me no ono no ba me maame otonyo wa so wa me dwomu he ya ti me maame ho bi wo ba o e bagiska ti sa wokra wunya bi mi nya bi kura mpo ono kura ti me ba me maame ho wa bla miniska ba maame wo maame mu bi wo didwa na ode ama na ode kofi eti so wakasa na oboa maame what aya eti na me no omuyi okowo ye a obaaye no yeku ono anya me na me yi no akwa asole no enye se me fan se okwa so enyam na me ye yinti me manko di enyam na me to me ko yi no hospital nti manko so ye fun papa sabre no so no na me wo be manso ba bi ye ana ya mo fan kwa enkrofo mabu o mo kwase ase ma me mu ne kwase awu wafo obi ba na wanyam na wanko yi ni hospital wo kwa so le ntumanim wan free ni tan wo to ni din hana member to wan to ni din number 12 so bom kwa mi bon kwa du sakra no anhwe da ba ase no wano omle na broki heart aba ise wa ama ye ntam me kan say akra no na tam no me honom no afele fa na menya fa ne nko enti Christmas bi no friends akome ma me ho so ame na kwade niema fa kuma akra na ma me ko honom ti no kra ba akopɛ ma cho ba akopɛ tu ba ne friend say me ba cho me ba ne de ni din akwa emienu me dia me kwa so me de ma no no na me de ne set e wa hanom your friends e Vincent insura amponsa adabo wodi ne ma wodi ne to hwan me ba cho ne nyaa ba ne ka say obehwe ma aguna bi po no ma me badin to nhwe amanti o mba no sakra no ko yo bank o mope no aba be ma ne de oye fa no nto no na me di ni so no so e na ono so ti hwan adabo no so no so me te se fe na adabo enipa enam no so e ma ekọ okrum ekọ hu o ma me mo no on ne kan say di ni sham de so because am hia opani din asoso ti friend Vincent inshira de inshira amponsa adabo e na ni din ba kon so de say blessing na piaje enti inshira no ye na ne papa na de ma no me ba to inshira no call English ya ne blessing e no di ni din e so piaje ti mi ko ni se fe na piaje wo de na ni se friend adabo me mame adabo piaje ti mame ti me no edin na oka no ono no mame ode ne to blessing ode ne to inshira eti ode ne obeto akra ne to twene me so no oka say 1.5 year no kro oboa mame oboa me ba cho oboa 1.5 year wo ka no kra bia nim eno kra bia nim oka say akra no nya 1.5 year akra me de ba no na wanante no nchalo fa no de ba ye 6 to 7 months wo ka sa na o ye trofo na on pa sole
Ukasa na otrofo na kwa sorry. Akra no. Okai so obekai sa asemu ya me kai no. Obeto akra no 3 months. Mma me ka kire ni say sorry mma me ka kire ni say send wasi abeto akra na twene yeso no ebeduru mle bi na obepa akra na hwe no just obisa permission so obekai sa asemu ya o ma me ka kire no me ma me ka kire no mama to ka se oboa ma me ne kwa ya no ma me na musa one word mpo e na no ne je ne bag e no liko si ho no timi no won na di kan di nkomo sam da kra na e ba o ne mi di nkomo me no di nkomo fo so sam da kra na e ba wo atwane no fo no atwane no fo ya no mo pampers no atwane no fo na kwa no mate akwane na 7 months and am de ne ba ye akwane 6 to 7 months and odi akra ne bre me enya 6 to 7 months wo ka say trofo wo ka say na ya trofo na ni wo kra onyame ani o sole o te from na so o sole na afi o tutu no yes o nante no odi akra ne bre me ma ka say na obo na nya kra na bre me ma untwa ntwa ntwe so ano wo ka say na ntro na wucha akra no anante ya trofo sa ma me wo be fa akra ne bia wuntimi hwe no ma ha so ha na wala nso no wo mo nsa akra ne ye be fa akra ne bia wuntimi hwe no na osade na ba no credit de mimi control da akra ne bakra wa no so ba me nsa di akwa ma akra na se ma me nko me na ho no so sam ko akra no no ma wo nsa akra ne ye akra ne bakwa ne tin yafu ne ho ne ma basa na nu ja akra sa wo akra ma ta akra ne me ba no me nim ne papa le da ma me no akwala wo tumi di ne kwa ma wase wo na wo se sa fe ne fa wo ba wo no anya mfie be sensia no na ni mu dua sesa ma no be ja kwa ma wo no na me fu ko no mamba so me mi fu e ko no ma na me chantro urade anim me mi fu ko no ko hakra ntam bia me de ma ko no ko mama me hunu me Christian so akra ya le me de ko ma me no so me ne obedi wo na me chuma ase na me mu na nim tia e wa video we so nya hala be gu na nim ase nti dan ba en ma fa ni ngwase na e ba ma de o ke kan no e ma me so de ha me mi yipie ene ma me say se no nkofo no mu fira blochire ne ba dia na akra ne ko di ni ho a mi twantro onyankopon anim akra no me obeba me hobiem no aye kama ne nkofo be ne ma me fan say ne ma me mu busuafo ni biba na se ho de onyaduane ti yes but se ma me no mukwa na so ono ne be fa akra no be ba no anya kama it is honor ka jem so be fa ni free me ma me wona o aye basa o be fa ni free me ma me wona sabre na akra no yare no yare a afi ne ho atona aso recover ba na obefa akra no so no ma me wokofa akra no anka nkire me se bia akofa akra no okofa akra no de no kofie wie asa na afrem so wakofa akra no na ma me we na me ma me wokwaje ni free me ma me wokwaje ono no okọ me ma me wokoka kire ni se akra no wone me ma akasa anso me fa me why so wo frame me for so nka hwe nkire me o ama me ma me ne me ko sase mo mu se on tete me ba bia biem da akra ya beto na twere ne so ono na tete akra na ma na drum la wo so soma no osensuoma na esensuoma ni dale e ma na ye bibi no wa ba be fa akra no me ne na ya me ne we ya akwan ama na be fa akwan na me se ma anti me nim hwe ono obeka chem so obeje ni wo ho oba wo se wonsa ya me ma me so kenya me ne wo ana ne nsa no mama to obo so aka sa de na ntro no cha esa ma me ni kan ma me ka se phone so e mo so ne ba no kura na e ba sensem ko fa kura no ma me ko se ne ba ko hu ni ba less nanim na ma so hwe ne ba no ni nya ba ya se akura no okura mo kura no ne nya ba ba ne hwe no enti me ne ba me nche me fa se me ma wo na me tete me ba enti ma ko fa akura no show the way no sitia na me de akura no ko ye akura no ko di akoma ne se wo ne ho me ama de me ba but me hu akura mra ho enu ntina me dia so ko fa me ba no oye kontompo ni wona ya trofo so akasa trofo me we are trofo akra no me ne te no akra no me wo kro mu no kro we akra no ma hitio papa akra no owo me ho no me ne se me kwa aduma na weekends na me ba fie ha na ji go me kwa me friend so no di matam wona ne impress na nya na wo no de to me ho many mama ka sa na me di di wa me for so bad time e so me mama back no na mama sa for bala mane se na ba we ba kan ye no sa di di wa tem me mama ka sa bad time me mama ne sa mama ka onu tama ye te no kra wo de na blame na di di wa tem onu tama ye te no wa beto na so ya te no odu abeje oduru tama ye te na de blame ma sha na me na nyina wi wo be fa no within a short time adwuma nya wo de me aba ha for what reason I have the short time friend di matem to me ho agasa me to ho sa se me to ho sa wa ye de
meto ede atsam na meka kiro se meto aka ede na pesa page wo ema wo mama to ba de di kan wo mato akra ni din de to so mienu nso me wo yo meyi me ayenka yidum ya de mabla bo manim ya de kam fie nwotwe no ma efiadu o mato mbadin that's all one di apia je de no mato mbadin na fensu no school so ho hyehye bia no ne de bia no di ko so no na dwuma anyi to obegena koma ne maame mama to ne maame so de lalai on ko ne maame ono aduka me so mi nwu me ma akra ne tra ne che bia mu da me ma akra ne tra ne che bia mu da akra no nye nsem nyina na ye de ye ka kire no ka me ye right say me ka kire akra ne say ni say but man ka bibia an kire akra no maame hana oba no say woni nana ho mo hana na mama so no say oto anura to be come me go school so bi nya wa na ya tira she de ni atunu no ma kan ko de nko ela fez ma ko ha para me ra kwanga sa ko ne super ni ya ha princess no so ni ya why basa o kasa won kan kure afra me tikro mo be ma me tikro mo bi o me tikro me o se me ka cha say uye kontompo ni pa wo sa ba ya we hana asa uye twi kasa be na wo ne me kan wo ne ma ni komo bia akofa akra ne de ne ko wie mimi di watam da uye npa bo mame no power bo hey me power bo uye npa bo ni pa me power bo Alex nyabotre ba ye kwe yo so mame nyankopo ejamo pa ene ewo mujumadi amudi nyankopo nshamo ene awia ye de nchia kese ebe free Dr. Ba aso ye ediama yahwefo ene yetiefo enyina se nyankopon ya adom sei na ode edawe edom yese ya eya na de ye pa amuahunu etie eye wapomden ho asem yes Herbal hospital eye ba Herbal eye ayaresabia baabi ehwe yade tu yade ase eje yade firi nipaduamu to fom tietia so ede ahaban pamfiri ho no eno ho asem ene ho nkomodie ana me no mienu ye bedi amuwatie na wode wani ache Dr. Ba ho enti ena wiai obehya ne so na betie ni ya dinkan na je Dr. Ba number oya die number Trogu Bible nim sede be ya o ma bibi o papa bi yade abono na yade no mu hu ba bi a anidaso wa na mo de aba Dr. Ba ho ne ama anidaso aba nipa kro ni mu enti ena ya number ye didi dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 number way ana Dr. Ba edidi juma ewe aso ye ho se wo hwe Dr. Ba ye hospital ba bi ewa Kumasi aye kasa free ye wo Kumasi atonsu agogo hyene so Kumasi atonsu agogo aban hospital bi si atonsu agogo na chi ana Dr. Ba ewo afa wodu ani che enkranso a ye obi o Spinters Road 18 junction Spinters Road 18 junction ehon so ubehu Dr. Ba ewo ena wia ye di nkomonda da bia ye ka kira wo say se ye ka se ba bi ya yaresa bia kire se nipadua no age be change wo nipadua no no eno ne ye frɛ ne yade enti sa wo ho na sa honam ntutu na kire honam betutu ana kye se yade aba nipadua no sa wo ho na fe wo ti se uti ebi paawo eye wo ya pa na kye se eye yade ana ama uti no eye wo sa enti ade bi be change wo nipadua no mu ebema nipadua na bere bia no eno ene ye frɛ ne yade eno ani ehwe no Dr. Ba so ye ho mesrew tie enya bibidro bia ne bibidro tiene nso na tie ne ye ebia na me ni wudi nkomo wachina bre wanante abre wo bag akini nkrofo ho pa enso ebepem ne yade efre ne yade mfiri ni padua no mu nkoi
tie na tie nie Dr. Ba wo homa se wo de yade ne beba titiri omo mu dompe ene omo kase omu na mane wo ho eno ene ye Dr. Ba na bodin e wo Ghana ha ni wiase nyina fisesu obi benya nkase mu yade na wabra die apinisie saa na ode be pie Dr. Ba obehu se mere tie bi na pinisie na benedie ohaw ne amane ni nyina obehu se Dr. Ba ma na firi ne so ni nyina ye de Nyankopon e de adom no enti e bia na nso toto ya wo ba ye kakran woni padua mu tutu wa tutu aba wo sasa boraka ne ho oye ne ho hwe nyeye eno na Dr. Ba se ne ye nka nche se e ya yaresabia anwa bie enti woni padua na wo kasa ne udompe na emu hwe wo esan sasaboro nti wo ye ho hwe nyeye no enne ye ka nche se ba bia ye bepam sasaboro afiri ni padua num ye be ye ho tutu afiri woni padua num no eye ba Herbal hospital eye chamfo ba dodo na abu edi chamfo ba ne nipa bebere girechire enyarewa nyina bedwane eno ene ya bodin ya yeye enti ne obi asasaboro ha no nsuo ye fefe kakra ube so ntibi kura nsoli mfiri ne keteso asoso ne nan asoso so na beti otu ne nan ya ntu opagya ne nsa pagya ne nipadua mu nyina hwe no esan sasaboro ya di enti ya kan rheumatism ne ka sasaboro na wahunu se ba bia wo de beba no eye Dr. Ba aso eye enti na awie ya wutie mi se ya sasaboro ya de ana age udompe no kasa aboso eya hututuo na age nipadua na aboso a mesrew fabra Dr. Ba ho ne mfa ban ya Nyankopon de adom Dr. Ba no emfa mpam sa ya de na aba nipadua num na nso nipadua na enya ne fa hodie na o ma nipadua na hye nkwasom ache ewo yadiem na nso ba bia nkwasom aba wo yade ho wo nipadua mu no se wo de ba beto Dr. Ba ho a ye be mu enya wo fa hodie amwa ye se de Ghana nya ye fa hodie no saa ne be ma wo so onya fa hodie afri yade mu enti ye kanfo Dr. Ba Ediamau. And me no kasa ne kasa fa nkwala na yawo mo bepem sa bere ya. Sebi wo muntimi nante ye no. Eya na yew ade a eya ahomete se wagin se abosome nkono wawo oba awde na kwa sole akoda nyame ase ato ne din na koduru se akwala ne sole nante ano aka fom wodi ni si wa no akokwa ne nan wodi ni si wa na ni mu abu no oda fom se etim ama werɛ ho aba waye ni nu owo kroma nyina bi akwala ne ntimi nante a enne de me ka chew ne se Dr. Bawa haban odimitimi pagya akwala sebe nante ho akwa atwema na wontimi nante no oba Dr. Bawa e be ma na nante ama ne ho ato no enti se oba no wanya mfie mienu mfie miensa mfie nan mfie num mfie du ana odete fom a wontimi nante ya mesofo ni che Dr. Ba yenya so ye ho na akora ya to ne di nsuo ba a wudi ni siwa na ni mu abu sabi ni tiri nyina ye kese no wode ne ba Dr. Ba wa Nyankopon adaroma yenso de ahaba be kasa ni padua no ama akwala no atimi anante enne ye di nkomo ne ye di nkomo ne ye kasa afa obi a ne namu dompe ana ne kasa ebuo hwe first no na no obi kasa ebu ane ye de ne namfikyire baabi ne ye se ni padua ne nan enne Dr. Ba de haban aba sebi obi da dompe ana ne kasa emubu a yenkofa dade bi enhyem biem sesi a wo ba Dr. Ba wa baabi akasa na bu ne ho ne ye kyerɛ de haban ato so ne ye pagye haban ne de to kasa ne so a baabi akasa ni wo bia obehu sa fifi foforo na aka asi ani na afi wo kasa ni mo yi twan ya ye dendenden afi na afi emu biem etu obi a wanya nkwanhia e wo ne nsam dompe ana ne namu dompe amana buo no wo de ba Dr. Ba wa ye behwe aye ni ye enne nkrofo bebrebre ye kfa no almighty dia almighty kotodwe die ku obi azesi ani mo abrante ani mo babawa emfele mpani mfele ababawa mfele abrante obi a wo kotodwe mu yade na ekoso enti na se bia wo ha no amane nyina ye se ukotodwe ye wo ya what is Dr. Beka edama mi bi ba ho o se me ba mahwemo amo aka afedie maba so me ba ye no mehu se me so me ho atom eye no kre ana moka sa na na bia wo so tie me wo ha no amane nyina ye ukotodwe yaka wo se mato aduro we anom yaka wo se makọ papa we ukọ won so ba ye nyine nkosi aga de ye ka chon se de oye dompe ne kase no do hwe kotodwe so e ma ya wo firi mu no eye Dr. Ba enti na awie ya me ne wudi nkomo yi se obetie ne ye na ma mefu omo anya sutie ne papa fo de abepie Dr. Ba ma ho ato omo no sebe omo nsene enti na
fa bag na wodi akini baabi no fa bra Dr. Baho na fa kotodwe na enemu kekaw etutu obi dia wonwora ma ne aka ne sra ni nyina ma afa ne to asintiri nyina beka na waka dan mu no wo de ba Dr. Baho eni gisem wo no se ye tam ahaba no me ma ba wone de tu kotodwe no so a bo nsi ye chichiri nyina na ewurawura kotodwe na afa ya die bi wo mbia bo nsi apam ne tentem na afa kotodwe no onya ne fa ahodie enti obi o ha ewo ne kotodwe mu no ba bia wo de beba enemre mu pa de eye ba hospital echamfo ba nyalo wa nyina badwane ono ene wagye nkwa ewo yade mu wo de banade kotodwe ne ba ye de aba be pam yade bia ama ho ato hweni padua na chika se hwe se ye ne ya etutu no ena wa bai wodade mu su obobna eje nyame na aye meden nyankopɔ de aba ya dum yen si emfansa yade edie be biem ana ode ama Dr. Ba wo bodede edwa nyame asum de ba ene se bra Dr. Ba no achika se wa chibra mu no ye hwe ni nyina emfama ya de kasa ni nyina abaweye ena awie de na me ka che se Dr. Ba ya yaresabia enti yade bi e wo wiase e wo nipa mu bia no wura Dr. Ba so e na de bedan ni a yenso ye wo kwan se de ahaban be pam yade no ama wo je number no ni emfa kasa no emra awieye Dr. Ba number no e 0244 988 004 0244 988 004 and you was 0244 083482 0244 083482 Dr. Bao Kumasi Atuntu Agwaba Hospital Nechi Enkai you was Spinters 80 Junction you dey tearful in hasi mudi ya mamu ten hours ekransom banfu ebsiafo ya mama kwaba e di aba na ha na de ne se de wa ekontwa no ano ayedine papa hana ada na asede ene wabuafu bebresa mama cho de makoyam panye de makoyam panye ada mba ya sama mdika ni suo na kasai na ya oja me komunti a obi a usua wadwuma na boy yi be fa wo apeje bedru ansos media mon kata manim Mami, we munyina nti onye boni. Mami, mepese. Mami, mepese mubusa ne se. Oka se wo sua na adwuma na obeto akra na mami ni. Sa edina se no onyem ya owo ne. Na chese oboa. Na nye se obo. Ehonu mle de enye wa asem o. Enye masem. Nya wa asem. Ko hwe me ba no. Ehonu le nya asem o. Mami se oti ase. Akra me sha no. Wo bakra na me sha no. Wo na me skaba. Na me ntale ba. Na me sha no. Obeto akra ne tre me so no. Na me sha no. Akra ndi afini from the ba me kan no ko Kristo mu. Afini from the ba ye. Edibu so me say answer no o konyem. Menye mama nyem da so awo. Onto di na san so ko wo e. How dey nya asem. Oso umienu e so amanta so me le mere bia nso nya ole umienu a akra no oba e ba bia no ho ametena ya ma amfa na anko wo de wade me de ma de ko me kwata mame ne mame say e hom not no wo no bia oba no ho ma o shan say nta kwa be ka me fima de Kabe ka me fima de takla no papa kura onana no omo ba ye no omo fura brochire ma awuni mu tachi oni mu pa ma pa kan ta tachi oni mu to ti na no akwa ni ya na ga papa mba san ko ba fie na ga busua hu ni sai ya de hia no ni pass was na wo ni ma me su ni say no ma ka to ma me wasi wa nyin hospital wa nkwa asori wa nto akra ndi ti betu ni ma me nto ne badin ma wato ne badin me nye because of say asari ano so ye mamba no anye na wa wo ye wa ana me ama ye ma ade na wo so no asara so no ga wo na so ye no so anye me so ni jaya so ndi akra ne ba ye otu ni nshira no ana me say kama ana me support na me so me di medin so no so etiti o support de ba na ne ba de support yi nshira dabo on di nshira apiaje blessing apiaje sa na me frɛ no blessing wo na ho ne wo ma me ho de he na wo pe kasegu akasemu entwa wo ma me anim ope o ma me ho ade o wona na ho ne ebo ya mo kasa to de bi ade etele bia bibia penya nne minya de o penya no na wunya na wiase de senye de o pe na abenya eti ko e ko pe ba bi tran de o kire kire ho
Animutente sauce. Mr. Jumbo, as I'm not down. Soft mammy, me dance. Cratchy pa. Soft mammy, a brandy. Shet if I do want to tell me, Matama. Ah, my wife. I'm dark watching in the yellow. Yamisha, how I am come. Or go far about by now, 77 news. As a son, to me, no. A brandy, and no mammy, Anya bro, HSA. 1.5 years now, I walk to me. I was 26 years. I'm a Juma quite a question. Cross and find a Juma. When she so when she what I say. It's no Mamina ye why am I the bar? One of us in what in the banner so and nominati. Nanya make can say, it didn't toward the 7 Sebu, soft mammy. Just sent a memoir say. Obi timidi edingu kratas no de konya party asem enya hwe asem enso so no watu din ne ehia ne se bema ne sunsun bekata akora ne so enu nti no watu ne din enu ano no waje akwa ware akwa wo enti no satam no nyina no wantimi anka we hu asem ena se ne no metu ne din watu ne din awie na ne media abrante hu yawo ene se wafo obi ba ena woni no awo but people say na wonko ababa yi fie e ma ye hu say akola no ye makoni fie wo na to aboa wonko ni fie e ma ye hu say akoda woni na nyin say na ne na awo na bia de say wakokora bia wanko ne papa ti ne ye kan say you wodi wo fie o ne ye hu say akola so e papa nie na wona na no ye say bo say akola ye krachi ni no say bi ohun wa na ono so nani adwo no was opa enti America ne say no na wote abonti wono no na wo ka bibi kire akodai efutu na de makora na nya kura e ma me kura me tia wa no se de wonu fie asem na no wo ka say woni man na konko ense berebe ya be je na so to boase enti ma me tia tie ma me tia se ne wo ye na nya enti akolai Tell me so I will come with next day. I motors around. Onya adwin papa. Enti ni American say, "Say said you akwara no wanya wo no. Wa ya oba. Enti wa said ye na wo ka se na odwuma nye na wo ni di. Odwuma na nye na wo ni didi. Wo ne yire. Tie make enfie mienu ya yo obefa no no. Ni pa cho me say. What share no dia. Na so enfie mienu yi won hwe no enso wa ware oba wa wo na wudidie na fimu eni enu tin America ne se wa sedie se me ba to be ma no ye ni makaranto se wo hwe akoda no ni suku ni bibia mu se na o ma mienu no hwe wo no so ba me de ma no si me pa to enra ya sem a edi ye no Lawson eni Chelsea afa ye koto aso video no kra wo ho na ekodi asam no office kama ma afi abutoye mo bai e ma blessing ne papa ye kama na kora na asam o ka kire ni se kwa ne papa de ne kone ha no na mom ne papa ma me ni fi ho no ne be ya nka papa ne nko ha dan no ne nko because according to blessing say ne papa ne tatu ko ne na ba no obo no say yampo ye de ni ho but the ba nsa sumudwa ba kama emenra blessing ne papa ko tienso ade ani bedi akire ne ama Lawson na te ase se abrewa no wakwanya se wo frebusa ne na ase obehwa no yesa de ne ho sitie so no so yeso be yetwan a otime nye akola no kora wo frebusuam de atoso mienu ya maame a wote konfu ba bia agi ne fie aboso no ye de asam ni konsuma kwa he ho maame ne sa agire yen ha kai ye de abefa ne firi ne fie maame boga no a watu odon hia me kofu so no ne yen fa ne konsuma kwa he fie na me se maame abram pa home na pe oba bitina tina no so de akosi no se yen ha ka me fa no de a nya do obeko James one konfu no mbeka fie ho na no so de no antepo my lady me da say na kakra metimi aka kire Alex ne say next time enkofa wo ba na wonyinsan ne miewa no ganjire won ne say enye wo a wusua wadwuma obi ansoma a wuni wo ho hwe a obi ansoma se kofo wo ba wo kofa na ntimi hwe no de amasa chekere na fata ibom na tana wo ba bi na adwene wo ho na sebe wan kofo obi ba ba ya aha no
saa adwene na ewo wutiri mu ni nti no na wonya dom fama abaya yi ana abaya wo so kosua wadwuma na hwe na ampon wo ho na wontimi nhye wo ho so a huhurum na da obi ansoma wo so pefa pempa bi fa wo gina so be ma de wo be ma obebo wutire da wo wi na dwuma obetimi asua anane sukuu no kwa obetimi akọ enti me san ka kire wo ales sehwe wabra boyi sabi anya kora wawo obapani no eti wasabia bia sese wo ye bia bomoden sa wo beye na wo hana na meka bibi fa nkire wo anu waden ya fa ko ba bia ufidi ha mesrewo wase no pempani fo no mokoda na se that time 1.5 year no se na hu hie hia mami a wahwe ni mawi what ne mami a wawo wie ati akwala peche de na koma ba ye drubre bi wo se sebe wo bantia se ko me na kira kwan ne bo kenkra mami bi o mami pani mu a wo no wawo ni mawi a wo tete akwala wadi 1.5 year wona wo se sese no watwanu fo se no wontwanu fo mami ne wabre waye bi sabi bi kura na waka wonche bo ko ni onru ba bi a wadure ai eti mama no wabere ufri ha enyi ni boni ayeda because e bedroom re bi na last enya bi ama mama oton ne ma odwam de enya kura bo de betim bedroom fi ho eti mesre wo anu ode ne sa ne ma no na me wo ye no wa matuni din e na wa me yimi free hospital wa be you free hospital ara na akoto na atwene ne mama so angwa gizika no na sa ambere a wadi fie nwotwe edrum re bi a din nsem bi che enya bibia na nipa yesa wo ye dan wudi akire eti mesre wo sa wada roma twa bibia so sabi anya kura abrantie wache oba wache wajapade sabi anya kura na odidi obema obi adi my lady wada roma sa wase hwe no hwe ni fie mienu eti e besra less say ye so linkonwa so e be ye hyehyeye no obe hwe no emo mesre wo sa no ode na obe fra ni bia ne be kontofa ene sa broken heart so no na so so afa mpra ma odi matem eti mesre didi atamunya bemu sa ebuo mmem ebe makwala so kura no na ninye nti mesre my lady wada roma so linkonwa so a ye nya hyehyeye na abrantie enhwe ne ba ne mfa abotoye mumra wada roma me de manu asi there is slim and fit slim me pacha o bra se wo be o shape no ebe hyeyi ani akwanya no na wotima sum yese udi abodi yeni abati makunkum ene wo Herbal Gifty anti wonu na edi no yin wadanse yeni enu bra edi aye yeti unum bie na me ade a me starting nura me di wadanse Mr. Champo me how pa etime so eye constipation ade bia me wayam tim me ebo mi tia me ya na me bo hihye me enura me starting say wom ne nne no me aye free inti am say me no beboa me pa wo sa kwa no so ti me sra me na media dance no ti ene ma furu no kura betwe ama ma ye say ayi eti kan ho na wo mo abrepo ya abrepo junction shepi filling station wa shipum e wono na wo mo ene engranso wo mo pokuase na ba bia wo bia brochire omo be delivery delivery kuma se afre 0536 723 921 ana 0537 535 656 and cry 0558 058 897 obo Herbal and medical research center unayo tititu kakra bia wa betie hwaye kuma bo kiki so kwa to from pacho preke se powder oba time will be umoja we kabom anu ye no me pacho 0249761508 Lawson Beverages Company Kasoso Bema di ochi wo yira jinemu na oba ne money so abosi no product me supplement de beja so Dr. Lawson so Bema be ka say so wako apem na David akum pim do na ye delay capsules no 0248 61999 time malaria fufu na ntuntum wade time church betun sa ya juba kosa na poli 4417669 judgment data osinye onum bon ayinka osira fem so ye fa na afam polish ye nya the places ni issue go any silver ya wonu be sham what make kisi baba wano 0559139582 Lester Gun amwase
Yes, yas sanitary pad. And no didi adwuma. To bito. Yawo extra long, heavy flow. And na over mint. And na sope. Okay, tia baby 2 Now your bar. 0501390337. Mama's choice. Didi ye wo fufu. Ye mama ni ngufufu biu. Palm cream, mama choice. Premium gari. Abewudro no. Apayo. Debbie. This time Otoya 254 Odo no. Odi for brem. Maladi medasi case ni first day ni kaka ho asem se ka yenua bamfa enkura ne komane nana because we ye adwuma. Ada afi so no nana so wasene so very good. Kama efu so bi anim. Nana be me ba ye die maladi wasasem no. Bema unu obanyi say na obetre fidi kase we so be kase banko yi ni hospital wo ba bema wotime bu opanyi say oba akọ hospital no nko yi wo ba empanifo abranto wo ba wo wi e wan sa so nko turi bedin wo ba na oba na mandi asimidi ato aso yi we shame wo kase no ho say we shame. So when to go in every hospital, me cobra boy, me did money say Bema di was said ye, and they say be you ba every hospital. Future hoka near boots a war Bema. We are what to the bedin. Now did they call and it's also war Bema. Now more back to dia. Wo we are Bema. Ye to sumi sir. Won't minty abo free and free mammy way home. Abra mammy way. One more demon we or to say mammy will be say oh mammy very good. Where your bata papa it me me comano and no dear mammy with my sa. And me tell me cowboys was some of you say me band ya magino kokoti who are back to the badin who are back in you hospital. Massa you was said yeah neja to ato na oyena and the one year pay and I mention no 1 year pay kobrani 1 year to some na nhwa Kobrani 1 year to nkufansra uri padua so na be catch say 1 year pe na wo sa so to me wo kasa che na mama kansa to nchanya no me so na obden na me tede o ka no e na obegya catch so wan kasa anti mama no o twatro ana wo tutu nsema gwakro wo yasum madam bra maami we wo funiyem ne ba ye enkase wa ma wo ma ne ba wo so se ma ne ba obani na mu no wase o se kwa miei anakobra ebuei mami bo me biem bedi na mimnyem wonye bisa wona akose ne pe etu wasedie ne se obehwa akoda no wasedie se odi ma to school mu school wakoye hene ehene otie adwane be no wodie school atare be na hye na wabetena ha wo ba mi akato onim na madam lady asese obi onim efo tansa kamakoma be kwa beti wakati onim sasai wo yakokuo na kwafa obi banan ne konyisa na kwakwo ka tese me kato onim how come na so shanka me lady se obi onim kama am obi ahu se wo ba to ne din woni wo yire ko hospital ko wo a kokko yi no na fe se wo ye ja ana wo ye papa malady me dawasa apeje brami muso asem tew na fe ko ojo entrance me pa chewo se sa akra ne hwemu no ye be ne den mami akra ndio me no awde ne koma hwan wawale me na be abam ne am na wawale a wo de ne koma wo yere ba wetu kwan eno di wo right you akra no anya mfie nwotwe na tam kra ne yente no wabeto na mame se me bika metima from akra na anya mfie nwotwe ne papa tumi je no because 1.5 kra wo de ne koma ne dia efie nwotwe tumi je ne hwe na ade eno so o se de member to me phone so me se me ne koma mame mo na wanyini so de me kwara asitem na amwa me we wo so no ade ne ko ma ba so wante fa ko wo ye adwuma se bibi si achila esi de na wohunu emma hu bebre mate bebre akwa ya de bone ye kan obu akwa nya de bone but ne yutimi de ha bi ato akwa no se na akwa na ye ntima me de ko ma na me ka tell ma me se mo afa akwa ni ma na yele onana ho ba ho ede ade na obeka kire nse onana ne de ye no nana no enye ono nkwa na ye ne nana no mu ananafo bibili wo ne nchen eti se akra ne ba na obeka asem bi kiro akra asem ye nyina so wunim se akra asem eti se wo no wunim se akra asem akra we no akra we o emre bi me bra panyini
okudi akoma wo mebra panyini eyere ho o manso asem bi akora we ko pagya baaye no yes onya akora ketu ma nya asem kese ma ni suban so no a ni su ma mi suban wona metra di se na hu mi suban mi suban wona metra asema o ko pagya baaye na nya asem ketuwa apagya udi nya botre mi video Grace Gift for the Debia talk show 10 minutes any pa be edu and amodo mo ba. It's okay. You yatanase nyame ne dana se na wotwe no akokọ betwe enti ohene ni adwobre bibia ye boko me kankuma bi masode meja ama ahofei yebu no toto apomudi no ho nsem ne yede ba enokre onyemo ba no so fafuro no nyinsan ayi no asopiti kotro akoda ne dina yesa akro otimitetemaku so ayi na asopiti no ato ne dini a otimitetemaku papafo ne mema omno oba atena awo amo oba na wo no moda so ne netu obidia hu adanse ese mekotete na ede papa he asa bejen ayo enti bra Grace Gifty oba Grace Gifty ayo hwem sukun kwanta no so a sukun kwanta na no so a Grace Gifty wo ye wa se ye yi kwan no foforo a amanfo adwene ne se ebi a ye firi ho ne akwan eda ho wo ho a ehwo na nkrofo agya yadesa edimu adanse surukufo a omo ada omo titifiri mu nyina so de a omo nante ewu hwem sukun kwantana no so ekwan no ne ye ne etu sambombo no no kire se ye firi ho ehwo a ne wa ayadesa ekoso enti bra na beje ayadesa mede no mesi tudwa yade bi eda so obi ayi so ayi ni fra a etwam fiedunum kwata achacha emum ana se be brother fu eno na yenhwe no wo Grace Gifty akachida bi ebo ho dawuru wodi we no moto nchen a se yesuroku diabetes prostate hwan ya dia event better ni paso bona transema na brabo ye basa na adokota from penifu asa ahwe nyame anim to ni amane dini de ya dia basi aba better ni paso yeso de diabetes suroku na mowa na wode nato akurompe akwasi mahu na bede na yade obetrani ni paso awako uba Grace Gifty asa yade we nyina nyame adomonti obesode obetupomatwene asode ati kesen ati fufu papa bi yadi no mesi yadi dwuma wo akache hoye selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 selo 54 tele 0543 tele 2 32 selo 00 tele selo 30 ana selo 242 0242 72 52 74 selo 242 0242 72 52 74 ya no ma bia ehye kukwam yentamo ene de mabo no na ye de che enkrofo enuru ewo so no wodo ya de kan kire yen ya etimi kire waduro firibonto nene ababai kan bibia fa esikire ya de ho sasa na te mojamroso mojamroso kane bia na minimo no na me free sesi e kaso obi moja abroso a obi anya moja abroso a na kirese moja ewo no mu no adoso ma ebi buso enkanka se mahunu so obi pon ahwe no se wanya moja abroso sentesa eno na baba e kirikire mu no yenkwe okay ewie de Grace Gifty ba ha ti se de bia ye na apomodin na ne de ba eno nti ewie beka bibia fa blood pressure ho ana se de nyina ye nim se moja abroso no na de ewo se nipa bia ye hu ne se ye nipa dua no emrada ho sanso na akoma no sanse eye nipa dua na kwa no nso nti no eno so mrada ho eno nti akoma no ahodi a de pompe moja
edify ntini ni mu no eno so broni the measurement bi ato ho eye 120/80 which is the normal blood pressure and to Uber hospital and Uber Grace Gift Herbal Clinic and on the first na ye check him out san wa ko hu doctor ya mo chekere yensa na mo choro hunu pa na emom no se akoma ne the force e pompi moja ne mane bro 128 ne so a eno ne yesi wunya blood pressure because a bro said there was enka no so because the normal one here 120/80 she said at the force e pompe mane bro so a yesi wunya moja bro so e friend moja bro so e biemo nso no the damage ebra wuntini no nti ama wuntini ne momoa ekekesi aya stiff emoja ntimi mfamu yie na nti se moja ne ntimi mfamu yie nso a ye organs ne ho bitimeka ebiti se kidney esanso the pressure beto wani ne so nti da bia de yakane se yesremo yenhwe ya pomodin no eyie na kofa sasunsanso we amre yen enu nti se wutifie na wo check your pressure na wo 160 170 180 hunu se e wo soro abroso nti wo se wo ba Grace Gift Herbal Clinic na yeshema ebie mo nso no ye wo kwan bebra pressure na fa so eba ebie family history abusuya bi wo ho a won de o wo sa yare ni wo ya de abusuya no ya de jamroso good enu nti se wonyine dum pempenso bi a e wo se wonya bi na emom no as young as 30 35 na sa wo de wo se mabusuya mu sa yare ni bi wo mti manya bi ba me nkwacheke de a o ha ho enti ba bi pa akopɛ na wo sa wo ba eno ne Grace Gift Herbal Clinic e ho ne ya do be fa enfidie mu ne am manage wo amanetimi abaye normal ebie mu nso obi opesi chepa enchine sorry enchine ayo obi ohonoma oye aduane a wode nchina ye aduane awie aduane na ben but o kodidi no se enchine na antiri mu enu nti wasa nchine ne bia si nchen ana wo sagum epacha wo frefre pressure edema ho sa ne nye wo enye kura because de odi no aduane na ben awie enti ne kwa sa wodi bia mu gum but obi ohonoma wo se da enchine na antiri mu ne nyina enye obi a opɛ smoking cigarette no ofrefre BP mano anase obi ade bia stress one so eyesa na wo check BP na bo se e wo soro sa kwa we mu nyina no e wo niema bia wo fa so a eno so ede be brew because wo fa one two bo ase na wan hwe ohu yie na se wo didi sa niema we no wan hwe wa brabo anase wa pomodi ni mu yie a e ko fa stroke ede brew utiminya heart attack nti yesrew se na chese moja broso okro no ano etimi ko twetwe ya de huduo bebreba stroke akoma ya de ya etimi chopre kopɛ no wawu moja broso na mom stroke no se Grace Gift yetenete o na se ho de ene wa wanim se onim se no eya na medwene ho se yese eye 1 week nipa no baba ne ba ne 1 week 1 week ne baba no wa sorry that means no ne ade ma wo mu no ebi enu 1 week ne kro 4 to 5 days wa se wo sorry because obeba no nante dia enye 6 days wo de nante yo ebi na 4 to 5 days kwa no nante enti ene no gia ne die Grace Gift Herbal Clinic eno na upa ebi eno ne de enchia to no eba no wa wo penchia bia no Grace Gift Herbal Clinic ye bia pono na to se bra ne no tonchia se mu abelete ne atwam ten we ye de bediu enti ohwim ha ya ene ababe wakompa ono so ese ka akum ye ginaboa nanum eho no ote oyende ni one chechere nsa no na no ochirechire yemo no ohwim sukun kwantana so asuofia kwan yiso a anenkran pumpuni mantem se wonu atwemota petroleum okotis family love international school numbers yedi twato ye jaama ohene ese ohene ni na metie no obo yirege afamra di nwom ne de do de ni kurom kasa eto ye no ya chechiri bi mu mame Cello 54 tele 0543 tele 2 32 Cello 00 tele Cello 30 Cello 54 tele 0543 tele 2 32 Cello 00 tele Cello 30 Ana Cello 246 0246 5
518 tele 003 0246 518 tele 003 that's Beje transe now so transe ni enyu asem say no hana me mamo na wotwe oni apeje mu nko na mo nsan kodwene ho na mo mla ni ensi gina ye no why apeje na wotwe mo nkodwene ho na ehunu ba bi akora na ye de ne beko sa wo ho se hana ho mo nkodwene ho demetimi akano mama cho block me line ti no mintimi frɛ no awo baby o de adro de so obi wo na ye hunu kwan be fa so why apeje mpacho da romales ye de bre na adwumo me bre na so me akora ne de me ma ne nkodi ne ho bi me na me se mo nkodwene ho ye nsi ni ha ye nyina nkra ne mutete nkra ne because one year ni kura woman enye se bia na nka akora no me nyem asede se bia se sabre na skeni ho abla me ye adwuma me ne kakakala no na nka mai ma adu se nka saa ka bia obo bia metwa ba obeto akora no twene me so no na se ne na me se ne se we na se bia eni ni timu kula e ma na me mama na watch na no asem kire Naturalist Clinic was wo ye screening tia 100 cedis pe obema wadro lab test consultation yade a wo stroke asthma yemkro diabetes pressure pusu wani ni nyina koko 100 cedis pe ashaman tulaku Christian Village and Cry Older Showman Kaswa Tuba Mama Africa Junction Kumasi Etimetim Lumba Junction 0246 594-117 Hadassa to win American lottery phone number 0249-714-368 Midima for so any amount of support time so Dr. Tam da so America question a boakwa obeshow no waje 0244-774-282 Lemfa 19 countries mem send sika ko apa no so ko US UK Canada ka won my use my code promo code is Sompa na say we do key point ko the attach Ghana growth adwuma ye fa phone no na gi number no na nsa obenya adwuma ye Osifre 0308255775. Tete natural spices. No monosodium. No artificial. 100% natural. Tete 0245-580-985. Me pacho 3 Spanish 3 power combine. I suppose anti-aging. Uko keteso awona untimi no wa dwini nyina adekuta wa na wefi brayo na uti e sopanes 0266114111 yemfa frefo minu na en sorry 0554931931 0548931931 na yenko yenim na yen sorry na gudi mu fo no emeto asonso emaye obi amai 0554931930 say the time on I ebo pia so ya kan kasa bo afuni ho kini nyame be kire wachi ni lenda no ma kan ko kan ko simpi rade fi we di enyime di bi one ready why na je fu be bo me ne hello baby me ba ti togbe me ba hello hello di baby aga free hello pacho udi yeti o pacho me di media me ka se ati moda you ati moda bro no bezo pacho Sompa ni ane me pacho mo pa kula na ma be ma no fa na o fa na de enko yo yemfa di chat we what's yemfa be man na tumi kote akola wa ne half dia hello Sompa ni ane mo fa ne ma oba ne ment na oba ne timi ne be bat na nye be ma yo yes be ma no hwe ni yi yes abusia ke o pese be fa course ni bebri nanso
Why? Sompa FM. Yeah, sorry. Let's get ready to. My name is Kwesi Antich.